Mim khut thla ni somni pakhat zingkara tangin ro asura chhun kholum lutuk poni min lamai chuana ji om deve kanril ro om lian ber ni tura karin chu Israel lamani a YouTube community a karon po sangkhan Hezbollah chuan an top commander an chan le ta tun hnaya Hezbollah chuan lian tham taka Israel bai huk an tum ti hriat ani a mase Israel chuan Hezbollah ten an ron bei tur lo bei khal le in Lebanon chung ya ral khata tengin pager walki toki anti pua sakchiam maya Hezbollah member somli don an thita ni chutianga Hezbollah ten beina an to ta ka chuan chung ril lam ngai tuana psychological lamba ngong lian tak anei mek ni in an soi chutianga pager puak wanga Hezbollah member abikin raduan elite force ten chiat na lian tak an to mek lai hian an chief Nasrallah chuan Israel chunga phubalak na lian tak kalpuya tumthu puang tariap mai boka chutianga ni mek lai chuan Israel in do thlona beina awangin an top commander han lo thi ve mek zel bok nen an inkar hi atang chho ta hle mai video masa khan kan puang to Israel in do thlona ten in do nuwa Hezbollah an beina bom an thlak na sat ber trumin nimin pialam khan Hezbollah rocket launcher za an kap chia rocket launcher a hian rocket shell sang khat vel an vu asa a hemi chop hian an kap chia ani Hezbollah chuan phubalak na ni Israel marlama rocket zani bor vel zet an kap lut ve ngala hemi te pani hian in do puang chelo ma se ral thuam an ren dun lo viau mai Hezbollah chuan rocket te hi Israel in Lebanon chim lama kho rang le chen in abaya wanga phubalak na ani thuan soya nimin pia jing khan Israel chuan Lebanon chimlam chuna setakin an beya anin do thlona te hian Hezbollah rocket launcher za chuang an kap chia firfiak mun dangte an kap hirsi na sa hle Defense Ministry of Galan chuan Israel hian in do na hun thar akal pui mek tia soya marlama malak na tamzok kalpui ani to thua soi marlamati hi Lebanon ramri Hezbollah beya an chet latna asoina ni Hezbollah hian nimin khan Israel marlam rocketa Israel marlama rocket zani borvel zetan kapa an pol hruai tu Hasan Nasrallah an Israel in mipui tam tak omna pager puak manga abei phubalak na atiam nuwa ani Israel sipai te chuan September ni somni chonhu khan Hezbollah rocket te hi tam tham tak Israel lama ka lu ani tian soya Hezbollah chuan ramribula mun lenga mozat chu katia sha rocket mangin an bei tian puang boka air defense base tam tak ba ka avoi khatna ta na an bei nia soi Israel Armor Brigade headquarters po atel Lebanon State Run National News Agency chuan Israel chuan ninga nitlai khan an ram chim lama voi somnga pani zet be puyan thlak ni ina soya heti lai hian Hezbollah chuan Israel marlama sipai mun ranga po bei pui an thlak thuan soibok Hezbollah hruai tu Hasan Nasrallah chuan tunkar chung khan an member te in biak po na man ruati pu ani chung po in nitin Israel bei pui thlak chhun zom zela tiam IDF chuan Hezbollah top commander an thata Galilee beidan tu ruam man na siam tu ani Israel Defense Force chuan nimin khan Lebanon a bei pui thlak na lian tak kalpuin Hezbollah sipai ho tu sang beran thata arwal hian senior commander dang somvel Beiruta firfiak pol kul pui laka an chet na an thibok hei hian a ma zong a in do na lian zok a hrin chhuah hlo na ati sang IDF chuan thlona manga bei pui thlak na hian Hezbollah top commander Ibrahim Akhil chu athia hei Hezbollah lampoin an confirm to boka hepa hi firfiak pol elite ratuan force acting commander ani thule Galilee ram beina Galilee bial beina tura ruam man na siam tu berani Akhil hi July thla a Beirut a beipui thlak na Israelin Fuat Sukar atha nuwa Hezbollah sipai pola Jihad Council a member senior berani Hezbollah chuan Friday ta khan thu chua siamin Akhil thina hi anem ngeta an hruai tu ro pui jinga pakhat chu Israel laka amar tar le ta anti thu chua a chuan jihadis hruai tu ro pui hian jihad na tho en kol na inpek na hlo om ma chon na konga te
harsat na tam takara lotlin na le ne na tam tak tenen mal som na te a unaw te tan atlenani martar hruai turo pui tak tak te kong azo veta ani ti in Hezbollah chuan an soi akhil hi kumsang khazukwa somriat pathuma Lebanon na American Embassy le Beirut US Marine baraka bomti puana mo phurtu bernia ngai ania United States chuan an lo zong hrep to bok Friday tla khan sabat tran nuloka Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan thu chua siamin kan thil tum hi achianga kan thil ti le kan chet vel na hian chu a soi chuak ani ati akhil laka bei pui thlak ma le bei nuwa Hezbollah chuan nimin khan Galilee marlam le Golan Heights a rocket zani velan kapa Barais wang hian thi le liam anom lo hei hi IDF in te hmuna cheng te bompuak laka tom himna hmun nai thayang ber om tura hriat tir na an pek lok wangani IDF thupuang tu Rear Admiral Daniel Hagari chuan press conference a soidanin Hezbollah top commander le senior commander te hi lei hnuaya chen na in hnuaya da hi khopui chhunga an pung khoma chuti lai chuan civil mi te chu in phen nanan mang ati Hagari chuan he be pui thlak na hian Hezbollah ratuan force le operational array member som velan thi ti asoya Lebanon media te chuan Israel F-35 fighter jetin missile pani mangena bei ni in natar lang Axios report chuan Israel official thu soi jutar langin ratuan force commander som ni velan thi ni in apuang Lebanon Health Ministry chin chia danin mi som pali an thi a mi som ruk paruk chuan hliam an tuara Ministry chuan be pui thlak na awang hian Beirut chim lama da hi area apartment building chuan beya Israel chuan akhil le Hezbollah hruai tu dang te chu building noya anin mukhom lai me kani thua soya he be pui thlak na hian Hezbollah chu an che chele tunkar tir lam khan firfiak pol hian ama alom ngai lo be pui thlak na pager puak tum ni ngot an lo tuar towa an member te man thin pager le walkie talkie te chu apuaka mi somthum pasari ZET an lo thi to ani mi sangtam takliam tuar anom boka Hezbollah hian tun lai chu Israel beina han tuar na sa hle Hezbollah ho tu Hassan Nasrallah chuan ninga ni khan Israel chuan pager puak wanga phubalak na ama chon tur thu atiam to bok Hezbollah chuan an ho tu lian le sipai ho tu lian an chan tamol mol maya rocket zanhi vel zetin Israel an chang le ta mase Israel tan chiat na athlen lo thung an top commander an tha hi an tuar hle ni in alanga Israel in an commander senior ber fuad sugar an tha saknuwa tuna an tha le tak akhil hi Hezbollah commander zinga chuana senior berania top commander tia soyani akhil le ratuan force commander kan beite hi Hezbollah firfiak pola ruam manna siam tu le thupek petu tele an ruam manna ti hlotlin na konga Ekhai pa berberan nia State of Israel marlam hun beitura ruam manna siam tu le kai hruai tu commander te anni Galilee ram sop chiat tuma chetu te anni ti in Hagari chuan Friday khan press conference a asoi he be pui thlak tumna hian Hezbollah hian Israel ram bayan tuma Galilee chimlam chu lua antumani Israel mi pui te chu Hamas ina antiangin tha le ruk bo antum le a October ni saria Hamas in antiang chia khan ti in Hagari chu ana soi chun zoma Israel intelligence ten an hriat lok veka wangin an chet khal le ta thau mai voina an chatuan hun tur lama kan thon chho ta kan commander te hian October ni ria ta tang khan Israel mi pui te be na chu an kai hruaya hetiang beina hiti belzelan tumani ti in akhil chuan firfiak an kuta Israel mi te thisen tam takka yan ni thua soi akhil hian kumsang khazakwa somriat chho khan Hezbollah hi azoma Lebanon pon lama firfiak pol te chetna bepui thlak na po alo kai hruai to a mo phurtu lian ta kalo ni to ni in IDF chuan an soya sipai lam chuan ramdanga bepui thlak na tam taka hepa hi atel thina civil mi te bepui thlak na po atel ti alo soi to kumsang hi palia tang khana khil hian Hezbollah operation ho tu na alo thok trana firfiak pol in Israel bom le anti tank beina air defense thil dang le beina mo phurtu ani
IDF chuan a khil hi kumsang nele som pakwa khan avivim bula army post anti-tank guided missile manga beina te nikum khan Megiddo junction a bom manga beina te alo kai hruai to a indona kara Hezbollah operative ten Israel ram chung in rol antumna engemaw zat alo kai hruai to bok April sang khazakwa somriat pathuma khan Beirut a truck bom chak taka puaka khata khan American embassy ami somruk pathum zetan thi a tharuk nuwa US Marine baraka bompuaka mi zani somli pakhat te me umai an lo thi boka khata khan a khil hi thuk takena in rola kumsang khazakwa somriat chawa Lebanon a American le German mi firfia kena an mana po khan lo in rol to bok tuna be puyan thak nu hian IDF Chief of Staff Lieutenant General Harzi Heveli chuan Israel civil mi te votu apiang chuan hena kan sipayan thlenghal rap don ti atiamani voina Hezbollah commander kan nuai bote hian kumtam tak chung chu Israel marlam ram ria October ni saria Hamas chetna angkha kalpuyan lo tum to a kan uma kan ve a an hena kan thlenga Israel state mi puite himna ti chethei tu po kan lu chil zel don ani ti in Haveli chuan IDF thu chua atar lang Defense Minister of Galan chuan Beiruta dahie a po hian kan ram mi puite himna ti dar thong tu kan mel ma kan zi zel don nati indona hmuna hun thar operation kan kalpui dan tur chu kan thil tum hlen chu ani ma chuan chhun zom zel ani anga marlama mi pui cheng te him taka an chen na hmuna an kir le theinan ti in exa a post Friday ya be pui thak na hi October ni saria Hamas ina an be nu ni khata Hezbollah atanga Israel ramrikal tlanga beina achua nuwa Beirut IDF ten be pui an thak voi thum na ani July thakhan Beirut a Israel airstrike mangin Hezbollah sipai ho tu sukar tha alo ni towa chumi ma January thakhan Hamas deputy leader Saleh al-Arori chu Lebanon khopuye Lebanon khopuya IAF be pui thak na alo thi to bok Hezbollah chuan Gaza in Ekhai na yani ma chuan silai me pu chhun zom zela tiama an pania be pui thlak na tamzo khiram ribiala kalpuyania mase Israel le Lebanon mi sangtam takin an chen na in an chhuwa sanangai Israel hian thlatam tak chung chu mi pui te chu an chen na in lama kir le theina turin in biak na lam azonga chutiang manga chin fela in beisaya diplomatic solution adu zok thu a soifo to a Mase chu tiang ani lain atul chuan sipai chakna man ani tur thuwa soizel boka Israel ho tulok le sipai ho tu te chuan inbiak na hun aliam ta ti chuan soidan ber ani to ani US chuan inrem na siam atuma heba ka hian ramri atanga kilometer so mahla Hezbollah chu nung tol turin an dua hei hi sang nile paruka Israel le Hezbollah indo anchal remna UN Security Resolution 1701 nena in Milani a hei hi firfiak pol hian hun rei tak chung an bo cheto a mase hetiang in remna siam theina tur kong chiang ber chu Gaza in Ekhai siam masakani ti chu Hezbollah ngai dana ni thung mase US Special Envoy Amos Hostein chuan tunkar tir lama Israel atlona Israel hruai tu te hena Hezbollah laka indo na kalpui hian Israelin amile sa sing ruk te an chen na hmuna hruai kir le atum na atibuai vek don tia soya indo na an kalpui chuan khoilam ve tan po chet na lian tak ani dona chu wangin do kan kila in soirem turin adu thuwa soi US President Joe Biden chuan tunkar chunga Israel le Hezbollah in kara buena lian tak chuak chungchanga Israel mi puite chu an chen na in lama kir le phalsak turin Israel ral plante an chen na in lama kir le phalsak turin ma an lati nimin khana soi Biden hian cabinet meeting zo thu thar thedar tu te komin Israel marlamba ka Lebanon chim lama an mi puite chu an chen na ina an kir le theinan him taka an kir le theinan ma an lak thuwa soi Secretary of State, Secretary of Defense kan team zong hian chu ti hlotlin tumin thuruk lakhom tu le vong tu intelligence community tenen kan thok hawani kan ti felma chuan kan chhun zom zel dona mase kaldan tur kan na yani ti in Biden chuan a soi White House thupuang tu John Kirby chuan Friday be pui thlak na chungchang a hian
Israel malak na an hriat lok lo thu soin US chu a in rol lo tia soya in biak remna manga chin fel diplomatic arrangement manga kalpuin sipai chakna na sa zo ka manani lo nan na kan la thok me kani ati Israel official chuan Friday khan Axios news site nena Lebanon Hezbollah buaina hi Jerusalem chuan sipai chakna ti pun masak lo chuan diplomatic solution om theidon lo ti thutluk na asiam to tia soya hei hian tunkar chhunga beipui thlak na Hezbollah chuan ala pom lo thuthlung te apom theina Israel ina an nor na nia in biak na dogana Hezbollah an nor tol theina Israel hian lian tham takin tuna hian an bei me kani Israel official chuan hei wang hian kan kut kan lek chua ka Hezbollah laka kan be na po kan tipung chho zel ati Israel chuan tunkar tirlam khan anin dona an thil tum October ni saria Gaza atanga Hamas in Israel chimlam an bei nuwa Gaza in dona an thil tum ba ka mar chaklama cheng te him taka an chen na mona ruai kirle ani theina turin thil chul dangte an kirle theina tura malak na chu an thil tuma hian an da telani nimin khan sipaite akom na defense minister galan chuan Israel in ramri muna ami puite him taka an kirle theina tura malak atum lai hian Hezbollah hian aman to zok thisan luang tam zok ama chhondon ani ati ZET CHU Hezbollah an beina tel don ani indona hian hun thar kan tran mek ati heti lai hian Netanyahu chuan UN General Assembly a thu sei turin United States pan tura akal tum chu September ni lia tanga September ni nga thleng ati khotlaya official pakhat chuan marlam thil thleng wang ani thu a soi inrin ni sing khan Hezbollah chuan Israel sipai mun pui paruk vel rocket manga an bei thu soin Israel marlam safet Rosbina le abul naya chen na dangte Hezbollah te chuan an bei bok safet chunga rocket interception footage chu online atarlan ani IDF chuan rocket bei na hi chanlet na atan Lebanon chimlam kafar kila Hezbollah operative pakhat chu drone mangin an bei thuan soya kafir kila Hezbollah te man thin building te baka aitaron Maisal Jabal Taibe Odaisele Yerona fighter jet bei na po kalpuyani IDF chuan heng strike te hi online footage anti chuak bok October ni ria ta tang khan Hezbollah kai hruai sipai te hian ni tin deu tho Israel marlam ram ria mi puile sipai mun te an lo bei to a hepol hian Gaza indona kara Hamas ho an thlop zia an lan tirna ani thu an soi tun thlengin he in beina hian Israel lama tangin civil mi som ni parukan thi to a hei ba ka hian IDF sipai le reserve som ni panni an thi to boka Hezbollah member zali somriat pathum man thi to bok October ni ria ta tanga Hezbollah sipai ho tu engemoza thi to in hanbel chiang lokila Israel hian an uma an vea an phil mia ani ber mai bepuyan thlak tharlam bera tang hian han tranila Israel chuan Beirut chimlam khopui pon lama thlon manga bepuyan thlak na nimin khan nichena kan ponta kan khan Hezbollah commander lal beran thata Hezbollah chuan hei hi nem nget bokin hei hi kum khat chung zet Israel le Iran thlop fir fiak polin kara buaina om to chu ati zual hle Ibrahim Akhil tuna kan puan zo tak chia khania Beirut chimlam khopui pona Israel beipui thlak na awanga thi ani hei hi September ni som ni loka thleng kha ani Akhil hi Tasin le Abdel Khader ti minglem po mang towa Hezbollah sipai pol sang ber jihad council member senior berani Fuad Sukar Julai ni somthum khan Israel in Lebanon khopui thanglam pon lama beipuyan thlaka Hezbollah top commander Fuad Sukar chu athia IDF chuan Hezbollah ho tu Hassan Nasrallah kudding lam mani thuan soi Sukar hi kumsomli chung kalta Iran Revolutionary Guard din atang khan Hezbollah sipai lar berani United States chuan kumsang hi sompanga khan Sukar laga hian trek na an siama kumsang khazko somriat pathuma Beirut US Marine baraka bompuana po khana in rol thuk hle Mohammed Nasar hi July ni thum khani Israel airstrike wangin athia Lebanon chimlam atanga Israel beitu unit pakhat kai hruai thin Hezbollah senior commander Nasser hian
ramria Hezbollah na tho then khatalo en kol to bok Talib Abdullah Hezbollah field commander senior Abdullah hi June ni som pani khani Israel in Lebanon chimlama command le control center ka na thi hebe puithlak na hian Hezbollah member engemaw zat an thi tel Lebanon security thunai tu te chuan chimlam ramria center region a Hezbollah commander ani thule Naseranen hian ring in ang an ni thuan soibok Hamas sipai ho tu Israel in anda thatte hantar lang le lokila Muhammad Dave Israel sipai te chuan July ni som pathum khan thuruk from khom hangtangka in intelligence assessment an nei chu hangtangka in Gaza Khan Yunis biala fighter jet mangin beipuyan thlak phuta beipuyan thlak nu hian Dave fi athi ni a soyani shadow men tia an soi mu hlei theilo a omna chin hriat hlei theilo Dave fi Israel tha tumna voi sari atangin alo dam chuak to ani Dave fi October ni saria Hamas beina ruam manna siam tu zinga mi ani rinani Ismail Haniyeh hei Hamas leader ber khania political leader ania Palestinian firfiak pol chuan July ni somthum pakhat choma lam khan Iran rama Ismail Haniyeh hi tha ani anti Haniyeh hi athlen na state guest house directing missile manga ka ania Israel hian mo phurtu ani thua soilo thung Saleh El Arori Israel in Beirut himlam khopui dahi a drone manga be puya thlaka January ni sang ni le somni pali khan deputy Hamas ho tu deputy chief Saleh Al Arori chu athi Arori hi Hamas sipai khasam brigade din tu ani bok Olevo in chu khati chin khani phot mai se Israel Hezbollah boru ka so sang thar le a tuna kan ngai thlak tak ang khan an top commander chu Israel airstrike wangin athia senior commander som velan thitel bokani chutiang chuan Hezbollah hian Israel atangin beina an tok molmola chuti lai chuan Hezbollah hian chang le tin nimin lam khan Israel chu rocket zan hi vel zetin an beilet bokani chutiang chuan in beiton na thleng chho tamol mol mai enge thleng zel don le chanchin tharber hreturin he channel hi lo ngai chang zel don nia kar top chulman nuam vek ule